March nikwa kumsang ni somni panga ania voin chu breaking news lian tak mai hau mawangin pathian ni nanga hunram chang kan nei boka chanchin thar kan ro de chuak ane kumsomriat chungjat mai Transatlantic Tangrual polte han tho ho nuwa US nen hanin kara khwar khurum thuk tak mai hom ta ka wangin Europe chuan Tangrual pol thar handin tranta ane Saudi Arabia hinbiak na nei tura ruam man hani mek lain Moscow chuan Eastern Ukraine lampanga beipui thak chiam maya mienge mazat tin nunan chana liam turpo thanem tak anom bok ane US President Donald Trump nuclear chungchanga inbiak na nei tura Iran nena rodna thlan nia hasai chu Iran chuan thilat thakani tin han hnola heiwang hian sipai thachak na manga in norton na chu an thlangzo ka ngai ane engponi se kantana hinti thailu tak mai like le comment te milopek sakle thau turin kan ngen chau ane The Guardian le Sky News Australia ten report an pek dan chuan Europe le US chuan kumtam tak chung inzom na nain tho ho na thatak mai han lo nei toa mase President Donald Trump halolan nuwa Transatlantic Reef anti hanin kara khwar khurum thuk tak mai hauma in shet thiam lo ton na lian tak om chhojala wangle Europe chu President Trump hian hoisan tialin anmani hinveng him tura hakalsan mek zelboka wangin thataka kumsomriat chungjat mai Europe le US ten tho ho na hanai nuwa Transatlantic Reef awang hian Europa Tangrual pol thar din ani tran mek kani tin han report ani Germany France le UK ta chuan Russia hlom na le awau na laka Europe humhim turin hengkim ti kan huamani tin hanin tiama dan hluite ten fai hani donani antibok heta hian country telatana thilpoi mo tak mai chu heng Europe ramjinga hian rampani United Kingdom le France te hi nuclear ram te hania mitam takin han soyanga hlom lo haningot lawa khovel khriata han punjar china United Kingdom hi nuclear thuam neitlem jokania nuclear warhead zanhi somni pangavel zat anaya khovel hi jenatlak lawa siam turin UK in nuclear ral thua manai hi hatok em hani heti rolin khovelin harriat puichina France hian nuclear warhead zanhi somko zat anai boka nuclear ral thua manai wanga khovelin hanpong pazum ngot ngailo China in nuclear warhead anai jongjong ain heng United Kingdom le France in anai belkhom hi hatam jok dai ani tichon kan saitumber chu nuclear ram te hi tuma lom lo anom lowa an vai hian an hlo mem vek ane tichon Germany France le UK te hian Europe khomol pui ramte venghim tur hian engma ti khre anei don lawani ti an pongji ngala ama in khwa khirna dan an lo siam thin thil tam tak dan hluita chu ten fai anianga dan thar mangin tha kani don ani antibok European te hi military lampanga ropui taka ronding chok turin malak na hom tamek ka anin kara in hriat thiam lo na hom train habik takin British in European Union ha chhuwa sana wanga anin kara hunrai tak kal to tanga in hriat thiam lo na ompo siam that ani mek bok ani British Prime Minister Sir Keir Starmer chuan media te zona changin kumsom pathum kalta Afghana nunna chanta British sipai paruk ta ming chu khun khan takin hachir chuaka choi moina le lom thu soi na hanei boka anni hi hun har sale lungchet thak tak mai tok tu te hania heng mi te ba ka hian mi zaruk samli le panhi zat mai te chu US tenen Tangruala kan tho hona ramtana be tu nunna chan te hani boka atamber te hian Afghan Indona le Iraq Indona te nunnan chana tichuan heng antisan chuak te hi country America tana kanrinom zia tilang tu le nem nget tu hania Europe hian anin pek na le han huaisan na chu hengtika ma athai ngil ngai lo wanga tichuan an thisen luang chu athlo na hafar lo na turin Europe hi economy lama te military lama te chak takin kanting chuak don ta ni hati US apo President Donald Trump chuan heng antana nun na hlan tu te hi chiang takin haria ma se chu tiang Indo na thopui ve mi lo le tel ve mi lo ram chu US President Donald Trump le Vice President J.D. Vance ta chuan han thlop ta antana sipai nuna da kham tu le antana sipai tam tak nuna hlan tu ta chu hoisanin Europe chu min hu chon mek ka
Ukraine ven him chunjam zel hani thaina tura in tiam na hanai du lo boka sipai sing ni vel thina in amma loin ven lok na chu thilpoi mo jok ania US Vice President J.D. Vance chuan chungjong chu minhol sak boka mase hei hi America tana British sipai thisen far zalona kan nga yani ati tichuan Starmer hian hasai jaldan chuan White House sa in biak na kan nei nuwa thil thleng chunjom zel atang hian US administration thar chungchanga ngai dan trang hapiang tamek ka heta chau ni lovin Europe rampum pui ngai dan chu thak thleng ani ta ni ati Keir Starmer hi hathu soilai hian a serious le maya Trump le J.D. Vance ten European sarkar chungchanga thudeng khong tak mai han soi thin te mumal lo le achang chuan in soi chiat na han soi chuata chu Atlantic tuipui kama politician te tan thilpoi mo tak an ma chon tur ron siam tu ni ta ni hatia Atlantic tuipui kam politician tia hasoi te hi US politician te hasoi na hani tichon kanin kara buena lian jok le thalo jok omlawa US norlet dan tur hi Europe chuan kan ngai tua hangai ta ni hatia apanhina chuan hunrei tak chung khothangram te ven himna lungphum poimo tak mai chu US aloni to thina mase chu thak thleng ani dona US hian kanin ven himna mun poimo tak achan to lo nan khovel thara rom man dik tak kan siam hangai ta ni hati athu soimek lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky po haron thleng ve chia Keir Starmer chuan Ukraine din hun chungchang soin ka soi fia thiam dan thaber chu sabeng tung chu asir lelam mun ni tangin anara mun lia vuak angani hatia chu US in Russian hena hlan hatum Ukraine rambung thlen pali Zaporizhia te Kherson te Luhansk le Donetsk region te asoina hania tichona vatu panni tia soi te hi Russia le US te hanibok ani British Prime Minister Keir Starmer hian Europe khomol pui ven himna tana French President Emmanuel Macron an thu halo sei toangin atrulani phot chuan hengram laka po Europe ven himna tan British nuclear ral thuam chu man thai hani donani hati tichon Europe khomol puya ramsang ral thuam te chu European Union member ramsang sipai ten han man thiam thaina turin sipai training ko hani donani ti hapuang boka French President Emmanuel Macron chuan European Union member ramzongjong ten sipai han thonga khovela military strength chakber chu siam hani dona hemitan hian US mo Russia mo ramdang tu poni sela anlaka European Union chuan venthoneng ma hanei don lowa ti hre kan nei don lo hati hebaka hian French President Emmanuel Macron hian European Union member ramsang ten sipai le ral thuam te sumle pai han tho dan tur te chu ruam fel hani toni hati bok Polish Prime Minister Donald Tusk chuan hatulani phot chuan military lama he Tangrual pol thar tan hian sipai tamjok mamoni chuan kanram mi pa zongjong te sipai training nei thaichen zongjong chu training tir thaivek turin thutluk na kansiam tone hati Germany lampanga po sarkara in thaka German Chancellor Thar Friedrich Merz chuan SPD party tenen thohona turin hinrem na kansiam ta tichon kan thohona tur tharatan hian defense le infrastructure tan German chuan euro tluk le dingon zatam tak aron the chok donane hati Friedrich Merz hian kan zalen na le kan continent kan khomol puya remna ti chethai tur chu ngai tuarang chungin inven himna kan kalpuyanga ya chumi ven himna tan chuan heng thilpo ti tul sela German chuan hati zelang hati bok hebaka hian Chancellor Thartur Friedrich Merz hian hasoi zeldan chuan kan tumber chu remna le muanna balance taka kalturin hania leinei taka US rorel na chu kan do dalani hatia tichon naktuk maya Indo na lo thleng thei pumpel nan sipai thokhom baka chak taka ral thuam siam chhuat chu thilpoi moni hatibok Russian President Vladimir Putin chu hunkal to thilte thar tholea history zia tharle tumtu imperialist ani hatia mase hengjong laka hian European Union chu hading chuak dona common defense spending kan nayanga nuclear manga ven himna share nuclear deterrence po ti chua hani don boka German Chancellor Thartur hian khovel chuan Indo puipan hin nulama German hi military lama khovel hria tani ngai lawa masetuna chuan rabithara kanchong kaita khovel hian German hi hengeni ti an mudonani hati
kan hriat thiam dan tur chuan European Union member ram sang ten han sum thoza tur hi an pom fel thokhat vek toa ma se tuna chuan puan zar halani lowa European Commission President Ursula von der Leyen chuan defense funding plan chungchanga chipchiar takle detail taka ram sang ten han sum sen za tur chu ziak chokin European Union summit neile masak bera aphardon hani Al Jazeera chuan rin thule atlem thayang bera chut poin Euro tluk le ding on zaruk samnga vel hating dona hei hi nikum kumsang ni somni palia US defense budget ain nasatakin hatam jok don hani Europe ram throi tu jinga pro Putin hanti mai Hungary Prime Minister Viktor Orban chuan heti zonga European Union in mala hi daudal hatum viawa ma se daudal thailoin Ukraine tranpuina tipung turin rotna athen vemek tabok ani European Union hian chiang takin soilan na hanla nei lo na North Atlantic Treaty Organization NATO hi thria anian ringa tichoni West telvelo na European Union member ram 10 military lama Tangrual pol thar handin hi chaktaka kalpui hantum don ni na hriata hei baka hian hanro rel na zonga Ukraine President Volodymyr Zelensky chu hatel vezel pokawangin he pol thara hian Ukraine hi hatel vengei rin hani bok ani kan khovel in herdan hadanglam chhomup mupmaya hetiang hani mek lai hian Ukraine chuan karle lama Saudi Arabia US ayo tele Russia ayo palaitenen Indo ti top dan tur chungchanga in piakna thatak an nei thei abai se ni ti Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan hapuanga President Zelensky chuan Indo ti to padulawani tia hanpu chungchanga Ukraine chuan Indo tran ani tranga second khadatang khan Indo hi ti top kan du dai to ni hatia mase Indo ti top na turatana malakna tak chu tuna hian dokana ngai to mekania Ukraine hian apoimo kan ti ber chu rangle thataka malakani hati President Zelensky hi US laka atlom doi nia soi haum nuala mase hei hi adik ber lawa constructive dialogue anti thil thataka soi howa in siam thana tur lamzonga malak nale in biak na zongjong chu Ukraine hian apomani ti apuanga chutiang taka in biak na chu nei hani thaina turin in biak na kai khroi tu tur Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman nen in biak na hanai masadona tichon hemizo hian US palaitane na in biak na nei turin Saudi hian anchambang ridon hane President Zelensky chuan remna siamna ta na thilpoi mole trul thrang ta chu hein biak na hian soi chu ani dona ramayo palaita hian kan pom tlan thai vek ka beisaya in remna po kan siam thai nge ka beisaya ni hati India tai manga chuan naktuk le tholenia hian Saudi Arabia in biak na hitran hani dona Ukraine ayo palai tur te hi Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha te Zelensky Chief of Staff Andriy Yermak le Defense Minister Rustem Umerov te hantel don hani ama kanron report to ang khan US chuan Ukraine tana pomdom deujok turin minerals deal sign pui hantum chungchanga anrom manale proposal ta chu siam danglam le herdanglam deu khret ania ma se hei hi hengtiang takin nge herdanglam ani ti hi puanzare ro chu halani lawa Ukraine chuan anram ven himna tur chungchang heta hian telve ngei se ti hi hanla phut zela ma se engtiang takin nge hein remna thuthlung hi handraf te ro chu in biak na hanai huna kan thai tura hingai phot maitang hetianga remna kongjunga in biak na lam hoya malak na how mek lai hian Russian sipai 10 beipui thakna lian tak mai han kalpui chunjom zela Donetsk region le Kharkiv region vela te building tele lir thai chi rang te nasatakin han bom chia Al Jazeera chuan report an pek danin Russian sipai te hian Eastern Donetsk region lampanga Dobrofilia town chu nasatakin han boma heta hian mi som pakhat lai mai nunnan chanba ka midang som thum velin liam han turbok ani he beipui thakna hian Russian sipai te hian apartment building chonga sang pariat lai mai hanti chia hengba ka hian administrative building pakhat le car somthum chongjat mai hanti chebok ani Al Jazeera hian an soidan chuan building tlusop hi tam tak auma anhuaya tang mihring te rescue worker ten han chan chuak mek lai le liam tur te han zon chuak mek lai poin Russia chuan beipui thakna alaron chunjom zela hei wang hian Moscow sipai te chetna wanga liam tur hi han tamphani antibok heti mek lai hian Kharkiv khopuya tranga marlam pang bokadukiv khwat chu nasatakin bei ani boka
helai mun beina tan hian drone enge maza tan ron tirluta Kharkiv Regional Governor Ole Sunehubov chuan Kharkiv region bika Russian sipai te beipui thakna wang hian building lian tak tak mai thran khat ta chu na sa takati chia tania civil mi poisailo mi pathumin nunan chana heiba ka hian midang pasari ten liamna tak antur pokani hati Al Jazeera chuan report an pek danin Europe ramten tranpuinan pek turle ven himna anthon bel turte Ukraine ala thlenglawa heti rol hian US chuan tranpuina jongjong te titopin intelligence lama tranpuina pek thin information tam tak te chu atitop boka heiwang hian Russian sipai te tan chetaol baka Ukraine hian hantor phana sa hleni antibok tichuan Al Jazeera chuan Odesa khopui lampanga po Russian sipai te ancha chunjom zela drone mangin beipui thak na hankalpuya sipai te omna hmun nilem lo civil mi te chen na hmun le civilian infrastructure po engma thlir hran na han nei lawa agricultural equipment chihrang hrang da khom na hmun te han bom chia service station building te car path zorna hmun tele building chonglia sang Odesa khopui chunga hian Russian sipai te hian an bom chebokani tin Al Jazeera hian han report bok ani American professor Alfred Mott chuan Al Jazeera zona changin US in nasataka ven him na hati niam sakawang le Ukraine lakatranga ain nudo deu wangin Russia chu pongpora hachet na anasa zol hlea Ukraine point ven him na lampang konga harsat na hanto pha nasatakin hanturani hati heti meklai hian President Donald Trump chuan ama kanron report tong khan Iran nen nuclear chungchanga inram na siam turin inbiak na nei handuni ti karhriat tirani hatia masa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan President Donald Trump thilti hi thila tha kania Iran chuan President Donald Trump demand hi kanhnolani hati Ayatollah Ali Khamenei hian Iran hian US nen inbiak na nei hatum lawa US laka hian thil phut kan nei zokani hatia President Donald Trump chuan vaukhan na min pe zoka Iranin du thantur panni kan nei ani ti asoi ringota chungta chu sipai thachak na manga innor nge nuclear chungchanga inbiak na naya inram na siam tin hasoya mase hemitruma hathu soya lekha min thon nia hasoi hi Tehran chuan tun thleng hian chu lekha chu kanla donglo hati heiba ka hian sarkar atak chuan inbiak na nei turin min phut lata mase inbiak na nei handu chan hi thilchin fel hantum wangani lova Iran thiltum te ti khotlai tumna mai zokani hati Iran President Masoud Pezeshkian point Donald Trump nena tang hian englekha ma Tehran chuan haladong lawa chu lekha soi chu Tehran hian kan lo dongani point US nen nuclear chungchanga inbiak na engma kan du lawa engtika ma hathengai bok lawang hati President Donald Trump hian lekha thonanga hasoya hian asoiber chu Iran hian military manga innorna hadu lawani chuan nuclear chungchanga inramna thuthlung siam turin inbiak na kan nei turani hatia masa hei hi Iran chuan anhola wangin Al Jazeera in report an pek dan chuan hele kha hi Iran hian andongani point anhnol don ti hachiangsa towa chuwang chuan du thantura siam pakhat jok sipai thachak na manga innor na chu nuclear chungchanga inramna siam tura inbiakai chuan Iran hian athang jok tinane hanti hetiangani meklai hian Syria ram chunga nikum December tha khan President Assad sarkar chu paitha kania Asata sarkar paithatu rebel southern sarkar thar handin chomeka mase President Asata thop tu mithan khatte Syria border nai vaile tuipui kamvela te in kulkhomin hanbirua hengho hian Syria sarkar tharlaka operation hanai thut maya sarkar security force zachuangjat mai hantha baka Bashar al-Assad paitha kanilaya helpol ho thop tu civil mi zasomni panga vel hantilhum bok ane Syria state media Sana News Agency report an pek dan chuan Syria interim government sarkar lailok chuan sipai thran khat te reinforcement tin engemaza ta thon bela mase Assad loyalist santi mai president an paithak to Assad atana mirin om tuipui kamvela in khwarta chuan lawam busin nasataka inkana hathenga he inkana hian Syria security force jingami hengemaza tin nunna anchan belle bok ane The Guardian chuan voin lama report an pek dan chuan civilian poi soilo ni chunga latakile ache vela antha to jongjong hi
มีจัสรีสมลีเลปังอาเวลฮันติงตัวแห่งซิวิเลียนนุนจันตาเตหิอินโดนัมมุนกาลุมนิลวินอาศัตทบตูสิไปลัตกิเลอาเชเวลาบิรุฮาวตจวนมันคอมินฮันติลุมันฮันตินิหิชุงเลกะเฮติจัดไม่มีปุยฮันติลุมเลสรการสิไปตั้มตักอันทาวังเฮียนอิสราเอลปออังไอทรัจีลวา The Times of Israel จวนซีเรียตัวชงอินโดนัชกเลเมกวังเฮียนอิสราเอลซีเรียอินรีนาบอร์ดาร์เวลจูเขาจกเวงหิมตูรินทุชัวอันเซียมันฮันติบก